Ove godine se navršava 60 godina izlaska iz štampe prve zbirke pjesama Pavla Đonovića, Umrli šetač, čije su pjesme sastavni dio knjige koju večeras predstavljam. Doznavši da ću ja biti dio ove svešćanosti, moje su misli prethodnih dana često lutale kroz vrijeme Pavlova i moga đačkog i studentskog doba, otkrivajući i izoštravajući slike i događaje koji se na njega odnose. Pokušat ću da ih i vama približim. Doba našeg odrastanja bilo je doba nemaština i straha i svako slobodno vrijeme učenici su koristili na svoj način. Pavle ga je koristio u druženju sa drugovima ili oslobodivši se realnosti u druženju sa riječima svojih pjesama. Te riječi nisu ostale u njemu ili kod njega, već ih iskazivao na sastancima gimnazijske literarne sekcije. Naš drug iz mladosti, Pavle Zorić, mnogo godina kasnije sjećao se atmosfere na ovim sastancima, navodeći da je Pavle Đonović bio jedan od najaktivnijih učesnika, da bi na kraju zaključio. Dolazilo je do oštrih riječi, sukobljavale su se sujete, ambicije su darale, ali je iznad svega postojala mladačka želja sa samoostvarivanjem, plemenita želja za stvaralaštvom. Želja za stvaralaštvom nije Pavla ostavila ni dolaskom u Beograd 50. godina prošloga vijeka. Ja, iako student matematike, nastavio sam druženje sa Pavlom Đonovićem, Pavlom Zorićem, studentima srpskog jezika i jugoslovenske književnosti i sa Danilom Kišom, studentom svjetske književnosti. Ubrzo je i u naš prijateljski krug ušao i Milan Beli Popović iz Titograda, također student srpskog jezika i književnosti. Našao sam se okružen drugovima koji su imali drugačije preokupacije od mojih. Oni su ulazili u razne oblasti literature, tumačili misli iz njih, a ja sam želio da ih što bolje razumijem, jer je moj prioritetan zadatak tada bio da se bavim beskonačno malim i beskonačno velikim veličinama. Sa njima sam išao na književne večeri studenata Filozofskog fakulteta, na kojima je i Pavle Đonović čitao svoje pjesme. Povod za naša sastajanja u kafanama, prije svih Prešernova klet, nije bilo samo piće, već se razgovaralo između ostalog o aktuelnim pitanjima literature, o evropskim jugoslovenskim stvaravcima, kao i o drugim oblastima umjetničkog stvaralaštva. Sjećam se večeri kada se razgovaralo o srpskim nadrealistima između dva svjetska rata, Dušan Matić, Marko Ristić, Aleksandar Vučo, Oskar Davišo, o njihovom pjesničkom jeziku i formi pjesme. I nekom drugom prilikom u kafani pisali smo, po navodicima, pjesmu. Na jednom papiru svaki od nas je redom napisao rečenicu o zadatom pojmu, ponavljajući postupak još jedan put, dva put. Moji drugovi, mijenjajući mjesta rečenicama, pokušali su da ova nadrealistička tvorevina od 10-ak redova dobije smisao. U to vrijeme u našim razgovorima su bile i prisutne i pjesme Vaska Pope, čija je zbirka pjesama godinu dvije ranije izazvala rasprave u beogradskim književnim krugovima, a zbog modernog pjesničkog izraza napravila veliki utjecaj na mnoge mlađe pjesnike. U ovakvoj atmosferi novih poetskih formi i novih poetskih izraza pojavila se Pavlova zbirka pjesama Umrli šetač. Te davne 1956. godine u beogradskom književnom časopisu Savremenik pisao je Sreten Perović o 4 nova crnogorska pjesnika, među kojima je i Pavle Đonović. Sjetio sam se da sam tada čitao Perovićev prikaz, te sam potražio časopis kako bih vam iznio neke akcente iz njega. Na samom početku Sreten Perović kaže da su ovi pjesnici formirali svoj poetski lik u godinama koje su prelomne za našu literaturu, kada se opšte teme potiskuju u zadnji plan, a pisci se okreću sebi svojim unutrašnjim zbivanjima. Na jednom mjestu se nalaze i konstatacije o nekim pjesmama iz zbirke Pavla Đonovića. Pjesme koje se izdvajaju svojim kvalitetom i govore u prilog
talentovanosti svoga autora nisu samo iz zavičaja. Tu je prije svega treći čin, teška optužba gradske otuđenosti, pa ljubavni akvarel te noći i najzad najuspjelija slika povezanosti sa tradicijom borbe za slobodu ognjišta i duha, hajdučka zakletva. U ovoj pjesmi Đonović je uspio da sažme vrijednosti života preko žrtve i samoodricanja u čašu žuči i meda koju je nužno iskapiti do dna. Najviše od svih je obratio pažnju na sukob koji nastaje u čovjeku naviknutom na planinski zavičajni mir kada postaje neprimjetni insekt u košnici Velegrada. Tu su po pjesniku krila ostranjena, uklonjena. Čovjek je opsjednut i opterećen, smanjen i skoro bez slobode. To osjećanje velegradske tegobe potencira želju za povratkom u djetinjstvo, u roditeljski dom, u patrijarhalnu porodičnu atmosferu, koja je sadržala u sebi tihu poeziju spokojstva, prostranstva u dostojanstvenom prirodnom dekoru, zaključuje Perović. Kao učenici gimnazije bili smo u obavezi da analiziramo poemu bosanskog pjesnika Skendera Kulenovića Stojanka Majka Knežopoljka. Sliku opustjele kozare dugo vremena smo nosili u sebi. Postaknut ovom poemom, Pavle Đonović je u prvim godinama studija napisao pjesmu Kozara, ali je on na sasvim drugačiji način pisao ovu pjesmu. I da nema naslova, čitalac bi u njoj pronašao krvave dane rata. Pjesma obiluje skrivenim značenjima, simbolima i asocijacijama. Sve je u njoj crveno, od krvi i vukovi koji su krvi dave i ptice koje postaju krvave zvijezde i rijeka krvava vena koja odnosi proljeće. Čitava priroda je ispunjena krvlju, jer krvave suze s neba kaplju, pocrvenješe od krvi stabla, osušiše se začas nabujale grane, krvlju zamirisa cvijeće. Čitajući pjesmu Nikad više iz zbirke Ružni bogovi, moje misli su se okrenule prema pjesmi Gavran Edgar Allana Poea, a sve zbog toga što je Pavle Đonović na 3 mjesta upotrijebio pripjev Nikad više, koji je u ovoj pjesmi nalazi se poslije najvećeg broja strofa. Zapravo, Gavran je poema od 18 strofa koja govori o izgubljenoj ljubavi, što na neki način čini i Pavle Đonović u svojoj pjesmi. Drugih podudarnosti nisam pronašao. Koja su estetsko-književna strujanja uticala na poeziju Pavla Đonovića, o tome mogu da govore teoretičari književnosti i književni kritičari. Baš sada, kada se nalazimo na ovom mjestu, želim da kažem da su i za mnoge njegoševe misli izražene u stihovima pronađene paralele i podudarnosti u literarnim izvorima koji su bili njemu dostupni. Njegoševa poznavanja platoničarskih i srodnih učenja, antičkih opisa kosmosa i vizionarskih putovanja u pjesništvu ruskih autora iz 18. vijeka, kao i novijeg vizionarskog metafizičkog pjesništva, o čemu je pisao Miron Flašar, doprinijela su da Njegoš oblikuje poetsko-kosmički sistem u lučim mikrokozmu. Smatram da treba da iznesem i neka moja zapažanja o strukturi ciklusa Noća su me pohodili mrtvi. Nije slučajnost što on sadrži 7 pjesama, 7 snova. Stari narodi su dali broju 7 mistično značenje. Čovjekova duša koja živi u materijalnoj prirodi udaljena je za 7 nivoa od božanskog svijeta. Broju 7 data su mnoga simbolična značenja koja ovdje neću navoditi. No, čitajući pjesmu ovog ciklusa, nisam se mogao oteći utisku da se on može uporediti sa sedmokratnim svjećakom. Svaka od 6 svijeća određuje neko čovjekovo ja, kako se navodi u Kabali, a 7. koja se nalazi između njih simbolizuje božansko ja, božansku iskru, besmrtni plamen u čovjeku. U 4. snu ovog ciklusa, koji se nalazi u njegovoj sredini, kao da se ta besmrtna svjetlost pojavila u cvjetnim livadama sreće. Ovom knjigom pjesama o kojoj sada govorimo, Pavle Đonović je zaokružio svoj poetski izraz. A pjesnikov je zadatak da nađe, da izmisli,
onaj naročiti jezik koji će jedini biti u stanju da izrazi njegovu ličnost i njegova osjećanja. Pisao je Edmund Wilson, američki književni kritičar i esejista 20. vijeka. Na kraju da nešto kažem o stihovima upućenim meni. Jednog ljeta, kao student, boravio sam neko vrijeme na selu. Od Pavla, koji se nalazio van Cetinja, dobijem pismo. Čitam na koverti neobičajenu adresu. Boško Mijanović, moj drug, selo Trnjine, zaseo krug, Nikola mu se zove tata, zadnja pošta Sudska Bata. Napisao je tada Pavle da sam mu drug, što ja sada činim u naslovu ovog teksta, Pavle Đonović, moj drug.